HAD Minister Jogen Mohan Pen MLA Bidya Singing Lengatum Mohong Dichwa High School along MDM Chutekangsi Gunot Saf ke Pachun. Borjan KCS sa terang penta KYF ningkan phokep kechok siertalin sengkan apharman kachepati tunjia phan seke pipon bomlo. MSC kadom terang pipen Assam Gunot Safarui Chandra terang LP School along kahumri dam. Jane Mart Blackberry Store offer you an exclusive top quality clothing and accessories comprising of formal shirt, casual shirt, polo t-shirt, jackets, denims and all kinds of winter wears and many more. Visit Jane Mart Blackberry Store at Deepu near Karbi People's Hall main entrance, Deepu, Manja Road. Karbi long life Adap Abirta long peneli sami beauty VP non birtang ton pen arjuponik tham. Assam Gunot Saf Surini ra incorruptly phase 1 along si Karbi Anglong district of Phanta parlo ponlo laso tengatum arkoi ke thomani self evaluation dodera phi ke external evaluator atum school humri damsi osomar tumaphan satlang endamlo Lason se Karbi Anglong Autonomous Council Guardian Minister Jogen Mohan Tame Karbi Anglong wangsi kapre school along Gunot Saf amen pen humri damlo Adap apor alang ni Deepu Gov Boys Higher Secondary School along humri damlo laso phi Upper Dilaji Samson Singh Ti Memorial School along tame humri damlo laso hud alang ni HAD Minister Jogen Mohan pen school along kapre kisung ki boy alama puthak school along ajakong ki duatum pen chingki chethan tekanglo la anchot kali osomar la pen osomar pe potum penta alang li chingki chethan si osomar tumaphan lo ke pathek along ke ape potum ta kachirap dun dovek nangji pu than pare tekanglo lasom si aphi mohong dichua high school along tame alangli humri damlo laso hud Chris Cap Deepu LAC IMLA Bidya Singing Leng tame chitong dun alangli HAD Minister Jogen Mohan School along a class 10 along tame langchari dunlo laso hud school charli bang tum penta chingki chethan tekang osomara tumaphan chingki chethan dera phi osomara pe potum penta asap so amai ingilo laso hud osomara tumaphan log pathek japhan ape potum thedum anghordo laso anghor ke anutina somar ape potum ta chinghor paminang ji pusi than pare tekanglo lanchot kali rat pangri pen kapre ka warsai ki pialam tame alangli than pachinilo Patumi HAD Minister Jogen Mohan School along kahumri damahut Karbi Anglong District Commissioner Madhumita Bhagawati pen chenglok education asai kam asai phu sai khiatum chitongdu ছাত্ৰী সকলৰ সমস্যা বুজ লৈছোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি আছে চাইছোঁ আমি এইটো পজিটিভলি লৈছোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কিবা ইয়াতে তেওঁলোকে ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ আহিছে এইটো নহয় আমি সেইকাৰণে কি আছে আৰু কি নাই কি আমি গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প কৰিব লাগে এইবিলাক অলপ আমি এটা প্ৰপ'জেল আমি গভৰ্ণমেণ্টত ছাবমিট কৰিলে আমি সেই সমস্যাবিলাকো আমি বহুতো মখিমূৰ হ'লে বা দূৰ হ'লে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আৰু অধিক উন্নত হ'ব মোৰ লক্ষ্য সেইটোৱে আছে গতিকে ডিফুত যথেষ্ট আমি যোৱাবাৰ মই আহিছোঁ যোৱাবাৰতকৈ এবাৰ বহুত ভাল পাইছোঁ ৰিজাল্টটো যোৱাবাৰ যি ৰিজাল্ট আছিলে মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰীত এবাৰ বহুত আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি এইবিলাক দেখি আছোঁ গতিকে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ডিফু জিলাখনৰ এই কাউন্সিলেও বহুত ষ্টেপ লৈছে আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰতিখিনি স্কিমৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি অলপ ক'ত মই শ্বৰ্টেজ পাইছোঁ ক'ৰবাত LP স্কুল এখন গৈছোঁ অকণমান বেঞ্চ ডেস্ক শ্বৰ্ট আছে কিবা এইখিনি কাউন্সিলৰ যোগেদি প্ৰপ'জেল ল'লে আমিও মই গাৰ্জেন বা HAD মিনিষ্টাৰ হিচাপে বাজেটত অলপ টকা ধৰিব পৰা হয় সেইবিলাক সেইকাৰণে আমি বাজেটৰ আগে যে ভিজিট আছে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ এবাৰ নিশ্চয় এটা পৰিৱৰ্তন আহিব নিউজ ৰিপৰ্ট লংসদানটি কাৰ্বি আংলং লাইভ Lakhain ko resi Borjan constituency hidipi jutang asai hemaklamalong Borjan KCS aterang penta pining sertalina sengkana pharman kachepati dunje phan seke pipon bomason si chisik chidang pon bomlo Lason si aningkan wangson karbi risoning so rongaje talon bom wang bom si pining sengkan 50th golden jubilee kechok mate ningkan phokep kechok sertalina sengkan nang plenglo Lasi aterang tin pens tame seke pipon bomason thaksi pinidak hidipi along Borjan KCS aterang pens tame seke pipon bomsi chisik chidang pon bom tanglo Kidam tang sengkan ingdeng klikebra sirkep
karbi reasoning so wrong aje husitame borjan KCS terang pensi share anong e mate best team chipalong ponlo lasi puthot pining share dalina sengkan sitame share anong e mate best team ka chipalong ponjia phansi borjan KCS terang pensi tame chisik chidang pon bomlo lapen bangkri pliaphan lunkan kethana kuru hu hokpon pamesi kedam tang matijong ni phai ingkora sir captain sike piponsi pini arkoi plian ni trokechok nang plenglo labang solong nang kachirap dun borjan MEC mate karbinglong thomas councilium surjorong phar VDC chairman apen borjan hawarame kijapon bang thongke pra plia tum sitame nang chirap chitopon bomsi chun bom luputa borjan KCS achun bang janasing tok bipen nang pachini dun pininga bangke nilitum lahelo jasme per bangke nilitum kedam tang best team long lo nasi non abatai sitami nilitum labangso kecengsi best team anong e chipalongi nilitum seki papi akurusar tum sitame nilitum bangke dia napan kurusar po nilitum hok pon lo afeke lang tum apan nilitum cicini pamelo pinian mangala bangke pi kurusar po atum bangke hek pamelo Dilai pen bijorong pi karbing long lai. JaneMartFirstCry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwear to toys and school products. Visit JaneMartFirstCry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Do isi akis, isi peri me akis, alamang ke itum Karbi ang lo, isi peri me attracts nang leal. Assam government pen Assam angkang pialong district along ta non malom kipa thik pon gunot saf surini ra ingko ra plia pharman kipa do pon along lakha ingko ra hini sarupathar MSC constituency angkang along ta school along padopon lo Lasona pora hut Karbinglong Thomas Council MSC kadom terang pisitame arpu ki do teng pen alang liphan kitang adiman kachihumri damsi thekpon long Lason Thaksi Pini Karbinglong Thomas Council MSC Kadom Terangpi External Evaluator Amen Pen Kechengsi Assam State Gunot Saf Bukajan Education Block Arlo Paklangso Chandra Terang LP School along Kahumri Dam Bangso Kahumri Dam along Pinangan Lu Charlie Amumaratum Methang Loke Charlie Kethek Ason MSC Atheng no sitame Chipaklang Dunsi Ningarong Pen Mesen Pen Bangso Gunot Saf Pachun Pon Pamija Phan Lu Than Batum Pen Chinki Chithan Ponlo Bukajan penanantirang Karbinglong Live. Rongkhang constituency Rongkhang Hawarame tumpenta pining sertalina sengkan aparman kachapati dunjaphan seke pipon bomsi ason chisik chedang pon bomlo. Lasong si aningkan rangason Karbi soning so rongaje talon bom bang bomsi
pining asengkan 50 golden jubilee kechok mate ningkan phuket kechok sertalin asengkan nang pleng lo lasi atirang tin pens tame seke pipon bomason thak thaksi pini rong khang hawar ame jutang atirang pens tame seke pipon bom si jisik chedang pon bom tang lo lapen hong krama rong rong khang hawar ame tumpen KYF aphan jisik chedang pon si pining ke kicheng sianong e kewan je phansi bor I pon loputa ninje pon tin News Report Karbi Long Live Pinya Abirta ke lapuan si kang ton poniklo kartong